jabu buka kita ya lolona dum aru meriah ukur incinda ibas kemalaman ate orang tua nina ibas perpelungan jabu-jabu ta maka nina iting mora yan walan siana nina tuhu ibas ngadapi orang tua ta singgo lanjut usia memang pas kelebas bahan PJJ tenda merenda waktu kita ya kan sawit mata nang arak-arak kita jadi guna deh sebalik nani bahan PJJ tuh kalau aku ucapkan maka karo kami sebulan kami go bagian anak memang tuh kuban adi man kita nih ko bagai janahna perkadena penggo aku memang kadesa di kerja nih kan baju Indonesia pakai nih ko mau bagian anak kah kuban bagai tiga pe aku bawa ketiga dilaba ketiga lagi ketiga jadi endalah pengalaman ku ibas was ngara-ngara orang tua sing usia uga ukuran meriah bagi lak kuban uga napas bagi lak kuban makanya entahlah pika napas kuban nih ngom ko bagi pas ko kabat kuban bana janahna nina jenda bas bahan PJJ ta maka nina ibas budaya karope ngoli usur tradisi mereka ciken tu bagai pe nambari uis nina enda si majile kalau minum enda tapi kami bas anak krina lah kami lang bas umur bulan ras karo ngomin banci idalan kan gelah meriah ukurna janahna membanta pe krina di mau kalit kari orang tua tas lanjut usia di rumah gelas sita kari kemanca gua meriah ukurna bagi kasih ban jadi nanti terturikan aku bujur membanta krina